Shalom, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Yesus Kristus Thomas Abdiel 5, NIT 1941083, jurusan Nautika, Platon A4, Kompi Alpha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin, NIT 1941074, Platon A4, Kompi Alpha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Muhammad Rifaldi Ilham, NIT 1941085, berasal dari Kompi Alpha, Platon Alpha 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Nurudin, NIT 1941065, Platon Alpha 4, Kompi Alpha, Taruna Madya semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikir Rahman, NIT 1941077, Platon A4, Kompi Alpha. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli At-Tayyib, NIT 1941084, Platon A4, Kompi Alpha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Hairul Alwi, NIT 1941072, jurusan Nautika, Kompi Alpha, Platon A2, Taruna Madya semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abdullah, NIT 1941076, Platon A4, Taruna Madya semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Ali Palabdani, NIT 1941067, jurusan Nautika, Platon Alpha 4, Kompi Alpha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Andrian Hasan, NIT 1941068, kelas Nautika 4 Delta, Platon A4, Kompi Alpha. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Izin Pak, Taruna Madya atas nama Holan Tongle, NIT 1941078, jurusan Nautika. Saya dari Kompi A, Platon A4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruna Madya atas nama Marcelino Anderson, kelas Nautika 4 Delta, nomor induk Taruna 1941086, dari Kompi Alpha, Platon Alpha 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar, NIT 1941070, Taruna Madya semester 4, dari Kompi Alpha, Platon Alpha 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Taruna Madya atas nama Kevin Sidolo, nomor induk Taruna 1841129, dari Platon A4, Kompi Alpha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Taruna Madya atas nama Michael Muslimin, NIT 1941087, Nautika 4 Delta, Platon A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Hairil Marda Sakti, NIT 1941073, kelas Nautika 4 Delta, Platon Alpha 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Nur Kalbi, NIT 1941079, jurusan Nautik, Kompi Alpha, Platon Alpha 4, Taruna Madya semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Borna Chandra, NIT 1941071, Kompi Alpha, Platon 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Salah, NIT 1941069, Platon A4, Kompi Alpha. Terima kasih.